Drage moje dame u najboljim godinama, jeste li ikada razmišljale što znači kada mi govorimo tako pametno o menopauzi, o klimakteriju, o perimenopauzi? Što znače te riječi uopće i da li one imaju isto značenje ili nešto malo drugačije? Vrlo često se ti pojmovi miješaju i kada i mi objašnjavamo ili neko od nas, onda da bi olakšali vama razumijevanje, razmišljamo ili govorimo na isti način. Međutim, ti pojmovi su sasvim nešto drugačiji. Menopauza je naziv za zadnju menstruaciju u vašem životu i vrlo često ćemo pitati kada ste imali zadnju menstruaciju. Da li je to bilo sa 50 ili 54 godine. Godinu dana nakon te menopauze, znači nakon zadnje menstruacije u vašem životu, počinje klimakterij. Znači, klimakterij je doba u kojem mi živimo kada prođe godina dana od zadnje menstruacije, a vrijeme godinu dana prije i godinu dana poslije menopauze je perimenopauza. Znači, to je ono vrijeme kada počinju promjene u našem tijelu, kada se počinje sve mijenjati, ali još nisu potpuno definirane te promjene i često nam nije jasno što se događa s nama. A ono što se događa s nama je upravo promjena koja se događa prirodno, radi toga što kada dođemo negdje oko 50 godina, naši jajnici pomalo prestaju funkcionirati, prestaju izlučivati hormone koji su za nas specifični i koji za nas imaju posebnu funkciju i tada nastaju promjene koje nam često izazivaju smetnje, koje nam nisu ugodne i zbog kojih se javljamo našem liječniku, ginekologu i tražimo pomoć. Ženama se često pojavljuje prvo nesanica i vrućina po noći. Znači, bude se negdje tijekom noći, oznojene i osjete vrućinu, otkrivaju se, otvaraju prozore jer im to smeta. I to su obično prve smetnje koje se javljaju čak godinu, 2 ili 3 pred zadnju menstruaciju. Te smetnje znaju biti sve izraženije i izraženije. Druga smetnja koja se javlja jeste nervoza, slabija tolerancija na ukućane, slabija tolerancija na sve ono što nam se događa okolo, nesanica vrlo često, slabije pamćenje, slabija koncentracija, bolovi u zglobovima, bolovi u leđima, smetnje sa vidom, promjene na koži, koža postaje sve suvlja, kosa nam počinje opadati i primijetimo sve te promjene na sebi koje onako suptilno se počinju pojavljivati, a primijetimo ih tek kada su zapravo došle jako do izražaja. Nažalost, mnoge žene to svoje stanje smatraju normalnim i prirodnim što i je i odbijaju tražiti pomoć. Danas, kada znamo da mi proživljavamo klimakterij gotovo 1/2 našeg života i kada znamo da je medicina toliko napredovala, možemo si pomoći, možete potražiti pomoć, možemo promijeniti naš život tako da on i u klimakteriju bude kvalitetan i izvrstan. Kako bismo vam pomogli, možete se javiti u moju ordinaciju. Naravno, prvo ćemo razgovarati i vidjeti koje su vama najizraženije smetnje i tada možemo dati savjet o tome da li ćete si na potpuno prirodan način nastojati pomoći hodanjem, vježbanjem, meditacijom, jogom, uzimanjem nekih prirodnih preparata na bazi fitoestrogena. Ako su izraženije smetnje, tada možemo nakon dobrog dijagnosticiranja i nakon pregleda se dogovoriti o tome da uzimate hormonsku nadomjesnu terapiju. Hormonska nadomjesna terapija je prije bila jako popularna, zatim nešto manje. Međutim, sadašnji pristupi jesu takvi da se preporuča hormonska nadomjesna terapija radi zaštite tijela, krvnih žila, srca, ali i radi zaštite funkcije mozga kako bi se naša funkcija pamćenja, govora i svega na onoga što nam je potrebno svakodnevno i dalje održala. A kako si možete same pomoći kada uđete u najbolje godine? Promjenom načina života, što je naravno uvijek tako, ali uvesti samo malo više šetnje, malo više vježbanja, uvesti promjene u načinu prehrane, malo više zelenog povrća, zatim uvesti nekakve dodatke prehrani. Od toga je najkonkretniji dodatak prehrane sa omega-3 masnim kiselinama, o čemu možete čuti savjet u našem centru i izabrati ono što je najbolje za vas. Ulazak u klimakterij ne znači da je prestao vaš kvalitetan život i zadovoljstvo u vašem životu. Želite li konkretan savjet kako si olakšati život u klimakteriju? Javite se u naš centar za intimno zdravlje u Vukovaru, Kralja Tvrtka 3. Pratite našu YouTube stranicu, pretplatite se, besplatno je. Pratite naše društvene stranice
I dopustite nama da vam pomognemo da u klimakteriju živite sa što manje stresa i sa što više zadovoljstva.